We now have 10 minutes for the round table. 10 minut imamo za tole okroglo mizo oziroma za vprašanje in odgovore. Na aplikaciji slajdov so prišla vprašanja za profesorja Agodina in pa doktorja Sučiča. Če ima kdorkoli zdaj le še kakšno dodatno vprašanje, lahko seveda tudi postavi, bomo prenesli mikrofon. Bi pa začel z vprašanjem za profesorja Agodina. You lead a research group at the faculty. Who is financing this type of research? With whom are you collaborating to achieve these amazing results? So the question of money and partners. Sorry that I'm laughing. Well, I guess that is somebody asking the question that because knows exactly the difficulties. It's a lot of work. I mean, we are a very small group. We are also teaching. Yeah, we are a small group. We are also teaching. It has been, I can talk at the personal level, it has been an extraordinary effort to get these projects and connect them one after the other. I mean, all the financing in our group, I would say most of it comes from external sources. From external. Yes. It needs a lot of time to make, particularly when you are coordinating the projects. I mean, we try to coordinate the projects because this guarantees that we can really produce what we really want to achieve in a way. It's more difficult when you are partner, but we also try to do it. So I think for us it's very important that we are in projects, we get some outputs that in a way is the beginning of the next project in a way. And this is very important to connect. I mean, I have been able to show this 14 years of work because we were able to connect, to keep the core people in the team, which is very important, to maintain the knowledge. And that's also fundamental. So, but all of that, I have to say, honestly, it has been an incredible effort. Just to give you an example. To give you an example, in the last 4 years... Please change the microphone. Yeah, in the last... Now, yes? Yes. In the last 4 years, we make 22 proposals for European projects, and we got, I think, 3 of them. And so prepare all these 22 proposals was a lot of work, of course, and this is how it works. Right. Thank you so much. Boris, ali je pri oblikovanju ciljev pri BTC pilotnem projektu 5 stavb vključen vidik življenjskega cikla sončnih elektrarn in ravnanje z odpadki po koncu uporabe? In pa kako je s pregrevanjem BTC, so predvidene kakšne rešitve? Ja, stroški so vključeni, rešitve so ravno na hali, ki je zraven, hala 7 zraven. Jaz sem vam pokazal sliko hale 8. Pri hali 7 preverjamo, pol strehe smo probali ozeleniti, oziroma so kolegi v BTC-ju probali ozeleniti in zdaj preverjamo, kakšen bo učinek tega dela, v bistvu, kaj bomo dosegli s to ozelenitvijo. Res pa je, da je to dejansko zgodba, ki je zdaj v urbanem okolju, z število vročih dni se strašansko povečuje in postaja bolj aktualna kot karkoli drugega. Gledajoč primere v tujini, mislim, da bomo tudi pri našem razvoju, vsaj recimo za strnjena naselja, jaz živim v Šiški, tako da vem, o čem govorim, bomo razmišljali tudi v smeri, da en del streh bo zelenih, en del bo imel zagotovo. Tiste, ki so bližje transformatorskim postajam, so idealne za postavitev skupinskih sončnih elektrarn. Ne vidim razloga, zakaj jih ne bi bilo vsaj na lokacijah, kjer je to relativno enostavno izvedljivo, ko se transformatorska postaja nahaja v objektu, to postane lahko zelo zanimiva zgodba. Ponosen sem pa, da v Ljubljani, vsaj v okolju, v katerem jaz živim, je ogromno lokalnih čebelarjev, ki imajo na strehah teh objektov imajo svoje čebelnjake, kar je fantastično. Kaj se bo kasneje dogajalo, kako se bomo kasneje ogrevali, hladili po letu 2030-40, to bo zanimivo za videti, ker če se bo to število vročih dni povečevalo, dejansko bo postal problem ne ogrevanje, ampak ohlajenje. Hvala lepa. Tam le vprašanje. Imamo mikrofon mogoče?
Jaz bi res rada izpostavila pri sončnih elektrarnah vidik po sami fazi razgradnje oziroma po fazi uporabe, kako se načrtuje razgradnja teh sončnih elektrarn, kako je vključen v sam projekt zdaj, se pravi, kakšna življenjska doba sončnih elektrarn in ta faza razgradnje, ki v samem gradbeništvu predstavlja veliko obremenitev. Se pravi, da tudi pri obnovljivih virih energije mislim, da je pomembno, da se vključuje ta LCA analiza, ne samo LCC, ampak ta življenjski cikl. Hvala. Absolutno se strinjam z vami in mislim, da je to nekaj, o čem zagotovo moramo razmišljati pri vseh projektih. To ne gre samo za sončne elektrarne, ampak tudi za vse ostale projekte, ki jih izvajamo, moramo razmišljati. Ravno zaradi tega naslova mi je bilo zanimivo predavanje kolege, ki sedi zraven mene, in ko vidite recimo rehabilitacijo enega objekta, kot je cukrarna, tisto, kar so oni naredili, ohranili so in ko sem z otroci šel v ta objekt pogledati, pa najprej sem jim povedal, gledajte, v svojem življenju ne bom prihranil toliko energije, koliko so ti ljudje, ki so to cukrarno prenovili, pa s tistimi opekami, ki so ostale tam, so že prihranili. To je nekaj, če se moramo zavedati. Če bomo razdali z novimi materijali, pa spet nova poraba in tako naprej, to ne pelje nikamor. Zagotovo pri vseh objektih, vseh elektrarnah, ki se bodo gradile, to je potrebno upoštevati. Trenutno se vrtimo vedno okrog nekih pavšalnih vrednosti. Bomo videli, ko se bodo prve elektrarne dejansko razgrajevale, koliko so naše osnovne začetne predpostavke bile točne. To bomo videli zdaj. Tudi recimo pri večjih objektih smo se zafrknili, ko smo računali recimo razgradnja klasičnih jedrskih elektrarn, pa nekaj, kar se je načrtovalo, računalo, danes vidimo, da so ti stroški kar nekajkrat višji. Po mojih podatkih so recimo življenjske dobe okrog 20 let ali pa do teh obnovljivih virov energije. Meni se zdi to zelo kratka življenjska doba, zato se mi zdi pomembno dolgoročno planiranje. Ja, jaz vam bom rekel takole, včasih, študiral sem pred 30 leti, takrat so napovedovali, da bo fotovoltaika rabila še 50 let do razvoja, komercializacije in ne vem kakšnega, da bi bila sprejemljiva cena. Ko sem končal faks, so rekli, zagotovo je prihodnost v nanopremazih, s katerimi bomo proizvajali električno energijo. To se danes sliši kot znanstvena fantastika, ampak sem prepričan, da bo v naslednjih 10-15 letih se na tem področju zgodil marsikater preboj in kam se bo se skupaj zapeljalo, dejansko po mojem bomo presenečeni. Tisto, kar smo načrtovali pred 30 leti, se je zdelo znanstvena fantastika, tisto, kar danes načrtujemo, je zagotovo tudi znanstvena fantastika. Hvala za odgovor. Imamo še zelo omejen čas, pa če ni drugih vprašanj iz publike, mogoče eno vprašanje glede cukrarne, kaj za kratek odgovor seveda, kaj je pa recimo tisto, kar ste želeli še narediti, pa niste smeli recimo zaradi kulturno-varstvenih pogojev, pa ste videli kot neko še dodano vrednost projektu, pa žal ni bila izvedljiva recimo? Zavod za varstvo kulturne dediščine je v bistvu zelo ko bi rekel, v začetnih fazah začel sodelovanje z nami. Tako da smo v bistvu že od vsega začetka bili kar zelo dobro seznanjeni, o čem lahko sanjamo in kaj lahko poskušamo implementirati v objekt, česa pa pač ni možno izvesti. Zagotovo ogromno ljudi me sprašuje, zakaj pa objekta preprosto nismo podarili. In ravno prej je pač moj sosed skratka zelo dobro pač pokomentiral vso stvar, se probam fokusirati na ta energetski vidik, to drži, no. In to je res ustrezna rešitev. To, da so nam pa pustili notranjost, ali pa da smo uspeli pridobiti tak konsens za oblikovanje notranjosti in vsega, kar pa še zraven, to je pa vsekakor nekaj, na kar sem v bistvu zelo ponosen in vesel, no, da smo z zavodom dosegli to. Hvala lepa.
sekunde se nam izteka, ampak vendarle še zadnje vprašanje. Joao, kakšne pa what is the replica? Okay, should we say German, French? What is the replicability of this pilot project that you made? Do you think it's applicable everywhere, or do you have to deal with specific requirements at each different or specific location? So what is the, let's say, could it be a universal approach or something else? No, I don't agree that there's a universal approach, especially because if you look at the solar roofs in here, the roofs here in Ljubljana and the ones in Avro, they are quite different. However, the strategy is to get there, and the solutions are quite similar across. So the deal, negotiating with the Cultural and Energy Administration, negotiation with the Cultural Heritage Administration, which is fundamental, is really part of this. And if we have mechanisms to do this step by step quite easily, it will be easy to replicate these solutions across different geographies. However, it's also important to say that the shingles in Portugal are more or less similar to the shingles in the south of Italy, not in the north. So there are also similarities between the different climates. Can I just make a final, just one comment? If I understood correctly with the comment from there, the PV solutions last around 25 years, and after that they should be producing 80% of their original capacity. And in my opinion, 80% is still quite good, and it's also important to take that in consideration. We don't know what happens after 25 years, because installing PV panels is also something quite new in our society. Perfect. Thank you very much. Jaz bi se najlepše zahvalil vam za pozornost, predavateljem, seveda za njihove prispevke. Thank you very much for your contributions. Ker ste malo počasneje poslušali, kot je bilo mišljeno, se vrnemo ob 13:15, se pravi, kosilo se je malce zamaknilo, lahko pa seveda tudi zamenjate oder, če želite videti še kakšne druge igralce na sceni. Hvala lepa za enkrat in se vidimo.